Kulukuthi ukhala sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili inkeze lami igama umfeze kuntuthuko wakho malo bathi la sibona amagumede. Mawukuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okukhulu kunakho konke. Bafethu umculo kaMaskandi uKhuzani umfoka Mpungose ucacisa kabanzi ngabantu abaphumela bala enkundleni zokuxhumana bachaza khona lapha ukuthi bakweletwa yona indlamlenze umfoka Mpungose. Uzokhumbula ukuthi kunensizwe embili ezidumile lapha ngokuthi zona zithi zikweletwa uKhuzani okufoka Mkhize uMbuzeni umfoka Mkhize kanjalo nayo insizwa MP Mkhize okuyimbongi eyasebenza noKhuzani engomeni ethi Solami. Lapha insizwa lezi ke zaphumela enkundleni zokuxhumana ngokuthi zona zikweletwa uKhuzani zasebenza naye kodwa wangazikhokhela. uKhuzani ufika nami kumbhalo ekhula Uphendula lapha inkulumo eyayibhala uMbuzeni ukuthi yena wamshayela isiginci kodwa wamnika imali engango 500 wamarandi esikhundleni sika 10,000. Uthi ngaze ngalanda udidiza dubazana kube yiphutha lentathele yami comment ukhuluma engodidiza dubazana. Hey bakethu ngaze ngasenkingeni lezimali engifuna zona engingazazi na ngomunye ufuna imali engangobaba kodwa kaza sebenza hayi cha niyasetshenziswa amadoda kodwa mina before ngisebenze nomuntu siyavumelana kuqala angisebenzi nomuntu singavumelene. Abanye basisholo bona bathi bacela ukusebenza nami lokho kuzobenza baziwe bafune ngisho isente kwakhona nje ukusebenza nami kuyinkokhela leyo bona ngoba igama labo lizonyikwa kweqiqe umuntu usefuna imali. Ulandela ukuthi uKhuzani ephendula umbhalo obubhalwe isoleza lapha nesho ukuthi uMbuzeni wayeshayela uKhuzani isiginci lapha kodwa ke asazi ukuthi kodwa ke akabanga samnika imali babevumelane ngayo. Ngathi kwethu ngakuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula ngalolu daba asihlangane kwi-comment section. uKhuzani usekubalulile ukuthi yena abantu abaningi asebenza nabo kuya ukuvunyelane ukuthi bona basho ukuthi mhlambe abafune inkokhelo kwakhona ukusebenza noKhuzani kuyinkokhelo leyo ngoba phakamisa amagama abo. Suchazile emalana nabaculi athi uyabakweleta okungenzeka ukuthi mhlambe insizwa uMbuzeni wawukuphakamisa igama layo kanjalo nensizwa uMP Mkhize dabi wayiphakamisa igama lakhe. Asihlangane ku-comment section sikhulume ngalo lo daba. Ngathi kwethu bekulona udaba benginika lona namhlanje kwezisenkezi. Ungakhohlwa ukusubscribe, comment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku lomnandi, nginithanda kakhulu.